želim isto da vam kažem, eto, često mi to, što se tiče ovog susreta, događaja, kažem, nekako sam ja tu isturen u prvom planu i sve se nešto veže oko mene, ja često put, uvijek kad mi se ukaže prilika, trudim se da to plasiram u javnost, mada javnost je o tome upoznata, da je ova ideja, ovaj događaj nikao na reakciji entuzijazma, ljubavi cijelog stanovništva dolje u Ulcinju, jer je, kažem, tu potekla ta ideja za taj susret, ne toga tipa, nego kasnije se to razvilo, tako da je to moć ovoga događaja i susreta, što je nema građanina i građanke opštine Ulcinj koji tu se samo inicijativno nije javio, osjetio, ne znam kako bi to pisao, u vidu entuzijazma, ljubavi, tako da je to jedna velika erupcija tih emocija, tih vrste, a onda se u sve to kasnije konektovali i utopili ostali sportski radnici, fudbaleri, ljubitelji sporta iz kompletne Crne Gore, a sad već i širom regije. Tako da u tome uživamo i to nas sve zajedno čini srećnim. Muše, puno Hajdukovaca ima, pardon, nisam znao za Ulcinj. Hajduk ima tako službu organizovanu za navijače, nijedan klub u bivšoj Jugoslaviji nije imao to. Oni su vodili evidenciju, recimo, tvoj otac bio navijač Hajduka, čim se ti rodiš, on te učlane ko bebu, ko dijete u Hajduk. Imaju sad, nije samo, nego ti kad igraš utakmicu, na primjer, imaju usmene novine, neko od igrača Hajduka mora ići sa onim povjerenikom koji vodi, recimo, navijače, tako da to nije, a plus Hajduk je u to vrijeme imali su, ono što kažu, bijele dresove i petokretu na prsima. I procijenjen je u to vrijeme kao projugoslovenski klub, nije ni po republikama ili po, nego oni su bili iz Dalmacije, ali su imali navijače i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Ljubljani, i u Mariboru. I ja znam da sam nekoliko puta, kad smo igrali utakmice u Sloveniji, bio gost u Mariboru na onim usmenim novinama. Nije se prepuštalo slučajno. Ako su oni imali tu službu organizovanu, to je malo ko imao. Onda se ja sjećam kao dijete